Gospodine Ugljanin, jeste li obavijestili Europu o ovom vašem koraku referenduma i kako su reagirali na to? Hvala. Sandžak, u historiji poznati pod nazivom Novopazarski Sandžak, je posebna geografsko-historijska oblast u pograničnom području Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova. U geografskom pogledu Sandžak je pretežno planinska oblast sa prostranim visoravnima, Sjeničko-Pešterskoj, Koštampoljskoj i drugim, i planinskim vijencima koji se protežu pravcem jugozapad-sjeveroistok. Područje Sandžaka ispresjecano je riječnim dolinama Lima, Uvca, Ibra, Raške i drugih rijeka koje izvjesnim dijelom imaju kanjonski karakter. Veći dio današnje teritorije Sandžaka već od 1373. godine nalazio se u sastavu Bosanske države, koja 1463. godine potpada pod vlast Osmanskog carstva. Područje Novopazarskog Sandžaka od 1455. do 1465. godine ušlo je u sastav Osmanskog carstva kao dio Bosanskog Sandžaka, a od 16. stoljeća kao dio Bosanskog pašaluka. Sve do Balkanskih ratova 1912. godine Sandžak je predstavljao najzapadniji i najistureniji dio evropskog dijela Osmanskog carstva. Tokom svog dugog postojanja Sandžak se razvio u posebnu geopolitičku, kulturno-historijsku, etničko-konfesionalnu i administrativno-teritorijalnu oblast sa upravnim i kulturnim sjedištem u Novom Pazaru. Danas ovo područje administrativno se nalazi u okviru posebne države Republike Srbije, u čijem sastavu je grad Novi Pazar, opštine Tutin, Sjenica, Nova Varoš, Prijepolje i Priboj i Republike Crne Gore, u okviru koje se nalaze Bijelopolje, Pljevlja, Rožaje, Berane, Petnica, Plav i Gusinje. Prema posljednjim statističkim podacima, na tom prostoru danas živi ukupno 385.666 stanovnika, od čega u dijelu koji pripada Republici Srbiji 238.787, a u dijelu koji se nalazi u sastavu Crne Gore 146.897 stanovnika. Tokom dugog historijskog perioda, ovo područje je po nacionalnom sastavu bilo mješovita multietnička regija i taj karakter je zadržalo do današnjih dana. Stoljećima većinski narod na ovom području bili su Bošnjaci, koji danas čine 54% sveukupne njegove populacije. U posljednjoj deceniji 20. stoljeća došlo je do raspada bivše Jugoslavije i formiranja posebnih nacionalnih država u granicama bivših jugoslovenskih republika. Raspadom bivše SFRJ, Bošnjaci u Sandžaku izgubili su status naroda koji su imali po ustavu iz 1974. godine. Ratna dešavanja koja su pratila raspad zajedničke države i stvaranje nekih novih za Bošnjake su predstavljali direktnu prijetnju za nestanak sa prostora na kojim su tradicionalno vijekovima živjeli. U tom periodu Bošnjaci u Sandžaku bili su izloženi organizovanom državnom teroru i progonu od strane Miloševićevog državnog aparata. 11. maja 1991. godine osnovano je Bošnjačko nacionalno vijeće, tada pod imenom Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka. Osnivanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća bio je odgovor na etničko čišćenje i teror koji je režim Slobodana Miloševića sprovodio na području Sandžaka i šire. Bošnjačko nacionalno vijeće i njegovi predstavnici učestvovali su na velikom broju međunarodnih konferencija i drugih skupova posvećenih rješavanju krize u bivšoj Jugoslaviji sa ciljem da se dogovorom i mirnim putem riješi ustavno-pravni položaj Bošnjaka i Sandžaka. Polazeći od Povelje Ujedinjenih nacija, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i drugih međunarodno-pravnih dokumenata koji pripadnicima svih naroda garantuju pravo na samoopredeljenje,
i da shodno tome oni slobodno odlučuju o svom političkom, društvenom, ekonomskom i svakom drugom statusu, Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka raspisalo je referendum građana Sandžaka o autonomiji Sandžaka. 25., 26. i 27. oktobra 1991. godine, na osnovu odluke Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka, tada Muslimanskog nacionalnog vijeća Sandžaka, održan je referendum građana Sandžaka o autonomiji Sandžaka. Referendum je organizovan u svim opštinama u Sandžaku, ali i u drugim mjestima gde privremeno žive i rade građani Sandžaka i inostranstva gdje je referendum također sproveden. Referendumsko pitanje glasilo je da li ste za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. U biračke spiskove za sprovođenje referenduma o autonomiji Sandžaka upisano je ukupno bilo 264.156 punoljetnih građana koji su imali pravo glasa, to jest izjašnjavanja. Od ukupno upisanih birača glasanju je pristupilo 185.437 ili 70,19%. Za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika izjasnilo se 183.302 birača, odnosno 98,85% onih koji su izašli na glasanje, što predstavlja 69,39% od ukupnog biračkog tijela. Protiv potpune političke i teritorijalne autonomije Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika izjasnilo se 1982 birača, odnosno 1,7% izašlih birača. Nevažećih listića bilo je 153 ili 0,08% od broja izašlih birača. Sami došli? Nisam. Ko je ovdje? Sam ima nas dosta. I sami ide? A ima strah, Hvala, ne vidite ne, vas jok. potjera? Ništa, niko. Nije. Kažu da je ovaj referendum neustavan i nelegitiman, da je zakonit. Ja ipak mislim da je ovo legitiman, to što svi imaju pravo na autonomiju. Ja mislim da i mi imamo pravo, ne da mislim da to je potpuno pravo. Danas, 24 godine kasnije, razgovaramo sa nekim od aktera tog događaja. Kad je objavljeno da možemo mi u Sandžaku da se izjasnimo za autonomiju Sandžaka, ja iz svog ugla kažem i u mojoj porodici, moja rahmetli majka, ja, njene prijateljice, moji kolege i koleginice na poslu, ja sam radila kao profesor u to vrijeme, i mi smo to jedva dočekali. U okruženju su se svi izjašnjavali, već su bile izjasnila i Makedonija i da ne govorim Sao Krajina i ovi što sada nisu, što u to vrijeme nisu bile republike. Meni je to bilo nešto, ne umem da vam opišem, kad su zabranili glasanje,
Ja nisam uopšte to čekala i razgovarala sam i sa mojim okruženjem. Svi su rekli nećemo uopšte da čekamo da nam neko donese glasačke listiće, hoćemo da idemo tamo gde je Bošnjačko nacionalno vijeće, tad muslimansko, pa neka bude šta bude, ne možemo da čekamo, ja nisam mogla da čekam da završim moj radni dan, moje časove, da odem da glasam. To je za mene značio jedan civilizacijski čin. Kada je donijeta odluka da se održi referendum od statusu Sandžaka i muslimanskog naroda u Sandžaku, ja sam učestvovao kao jedan od popisivača tokom tog referenduma. Referendum je bio zakazan za 25., 26. i 27. oktobar 1991. godine, ali to je bilo vrijeme jako teško u Srbiji za ne Srbe, posebno za muslimane u Sandžaku. Referendum je prvoga dana što se tiče naše mesne zajednice održavan po kafećarnicama na teritoriji mesne zajednice. Nakon toga je stigla informacija da je zabranjen od strane MUP-a. Poslije toga mi kao aktivisti u mesnim zajednicama u konsultaciji sa narodom donijeli smo odluku da se referendum održi i po kućama. Verovatno zbog revolta, zbog zabrane, došlo je do velikog odaziva naroda. Jutro kad je osvanulo, svi su bili radosni, svi su se raspitivali gde će da se održi, gde će da bude, možemo da glasamo. I onda je bilo sprovedeno da budemo, zato što smo mi osnovali Muslimansko nacionalno vijeće, a sada je Bošnjačko nacionalno vijeće, to je u Prvomajskoj ulici, postavili smo 100 svi da dolaze da glasaju. U međuvremenu, već pri kraju nekome, to je bila velika gužva, nije moglo da se priđe u tome stolu, da se izjasni. Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka na čelu sa predsjednikom doktorom Sulejmanom Ugljaninom donosi odluku o sprovođenju referenduma o političkoj autonomiji Sandžaka koji se održava od 25. do 27.10.1991. godine. Referendum kojeg vlasti ne odobravaju, nego je i zabranjen. On se ipak održava negdje javno, a negdje tajno i građani daju odgovor na postavljeno pitanje sa 99% za. I pored represivnog djelovanja policije i državnih organa Srbije i Crne Gore. Mi smo bili veoma iznenađeni odazivom naroda. A pravo, nakon raspada Jugoslavije, mi smo uživali međunarodno pravo, mi smo imali pravo i po osnovu Zavnosa, imali smo pravo na autonomiju i po osnovu Berlinskog kongresa. Sve su to bila fakta koje smo mi kao obrazovani ljudi znali, ali smo se mnogo obradovali referendumu, što možemo konačno reći, znači demokratski, da hoćemo jednu autonomiju sa pravom priključenja jednoj od republika, jer je Baldenterova komisija imala principe neke da će poštovati svih naroda volje i naravno mora se ispoštovati taj međunarodno-pravni princip u smislu da su oni uzeli kao osnov Zavnos, znači odluke Avnoja u tim granicama. Prema tome, taj referendum je značio autonomiju unutar neke od postojećih republika. A priprema je bilo sva, morali smo da napišemo i da oštampamo u kolikom broju listića, da možemo da zaokružimo da smo za autonomiju ili nismo. Mi nismo samo pozivali nas muslimane, nego smo pozivali sav narod. Pa vidio da su svi išli, vukli na svoju stranu, zašto ne bi mi? Na primjer, ja sam dobio glasačke listiće od čovjeka iz
Sjenici. 5-6 dana ranije sam išao i završio popis, odnosno glasanje vršeno je po kućama, odnosno ja sam odlazio u kuće jer sam bio određen za određeni prostor u Prijepolju, odnosno određenu teritoriju. Odlazio sam naveče u kuće kod ljudi i ljudi su glasali. Mogu da kažem da je jako veliki broj ljudi tada bio muslimana za, glasao je sa da. Bilo je i oni jako malo ljudi koji nisu smjeli da glasaju. Ja sam dobio negdje otprilike oko, sad ne znam tačno koliko je bilo, oko 500 listića. Od tih 500 listića što sam ja izvršio glasanje, odnosno ljudi, gdje sam odlazio kod ljudi koji su izvršili, koji su glasali, mogu da kažem da je jako mali broj ljudi odbio da ne glasa. Nisam sada opet siguran, ali je bilo negdje, pa ja mislim negdje ispod 20, negdje, ne znam tačno koliko je bilo ti ljudi koji su odbili. Se kaže od kuće do kuće, razgovaralo se sa ljudima, neke smo mogli da lijepo ubedimo, nije trebalo ubeđivati nikako. Neki su i prosto i odbijali. Da li se oni plašili od nekoga, od vlasti. Najviše smo objašnjavali da znamo ko smo i šta smo. 13.500 je tada bilo, ja mislim, muslimana u Prijepolju, da je glasalo za. Pa bilo je teško zato što te vlast na svakom ćošku parati. Mene vođe nema mjesta gdje me nisu pretresli. Noć, jeste. Od kuće do kuće ja sam, ali sam više imao, ja svoje radnike, imao firmu, svoju kamione i vozače su dosta učestvovali i sinovi i sin bio veliki. Ulazio sam u kuće mešovitih brakova, gdje je žena Srpkinja. On kaže, daj, radi u firme ove. Hoću da potpišem, ona kaže, šta je to? Kaže, pa ja rekao da referendum ovaj isto. Kaže, hoću ja da potpišem. Pravoslavna, to sigurno je istina, on je danas živa, čovjek je umro. Prevladavao je strah od nečeg nepoznatog što je bilo u toku, međutim, narod baš iz tog straha se veoma rado odazivao tom referendumu, tražeći i nadajući se nekakvom optimalnom rješenju za budućnost svoju i svoje dece. Nadao se samo nečemu bolje i nadao se nekoj sigurnosti za svoj narod. Referendum je u potpunosti uspeo. Naravno da je referendum bio zabranjen, ali volja naroda je jača bila od svih represija, sila i zabrana policije i režima srbijanskog, isto kao i crnogorskog. Narod je u 100% slučajeva, makar oni koji su izašli, koji su bili tog momenta tu, glasali za. Što znači da je rezultat bio 99 ili makar tu oko 99% za autonomiju Sandžaka. To je bilo da mi ne znamo koje će se izdvajati, kako će se odvijati, da mi ne znamo kako će biti koja republika konstituisana, a da zadržavamo pravo da se priključimo jednoj od republika. A i onda su došli i obavestili su nas da se mora prekinuti izjašnjavanje građana za autonomiju. Svi su, ceo naš grad, Novi Pazar, to je se diglo da kaže, hoćemo bolje sutra. Dosta nam je bilo pod tlačenjem. Referendum je uspeo da tražimo autonomiju. Lako. Da me u narod uvukao strah. Strah. I ipak, mi smo to toliko ipak iskoristili i dobro smo uradili taj referendum. Uspjeli smo. Bitno je da je uspio.
Samo mi znamo kako je. Nije bilo lako. I bio je dobar odziv. Mimo očekivanja. Uglavnom da je referendum uspio. Što je najbitnije. Nisam ja to, mislim, to ni shvatio toliko da će to trebati nekad nekome za, što se kaže, za istoriju. Ovoga jednog, ja ti rekao za ovoga, on isto, stalno je stalno, njega su, on je išao Peštersku tamo i ulicu. I sad nekomu je rekao, dole je policija, on imao papire i njegov sinovac počeo u školu i on mu bacio tašnu i on iz ulicu. On ispred njega 100 metara, oni ga zaustavili, dečko, rekla policija da je on. Dobar dan, gospodine, kaže, nisam ja gospodin, ja sam rudar, on radi rudnik. Šta treba? Kaže, da vidimo, imaš neke papire za ovaj referendum i ono, nema, evo, tražite. Pipale se me, izvini, doviđenja. I on je posle stigao tu djecu dole ko semafora ovde, baš od ozgoviša. Uzeo te papire i u stranku od njih. Ulazio sam u kuće gdje sam ljude dobro poznavao, prvo bi posjedili, popili kavu, malo popričali, onda sam ja izvadim listiće, objasnio sam im zašto sam došao, izvadim listiće, normalno oni se upišu, odnosno glasaju i na taj način ja posle polako odem u sljedeću kuću. Bilo je presija, bilo je pritisaka, mada referendum je sproveden noću u totalnoj tajnosti. Policija, možda sam napomenuo ili nisam, svaki sokak je bio. Prisutni su bili policajci, uniformisani i neuniformisani, ali je narod, obzirom da je to područje naše, svaki sokak svako poznaje, svi su eskivirali i referendum je uglavnom preko svih tih represija i svih tih pritisaka završen. Ne znam sve ljude koji su popisivali, upravo tako je bilo i dogovoreno. Na primjer, ako bi mene otkrili, uhvatila me policija i da je, može da se desi da ja progovorim pa da kažem sve ko su popisivači, da i njih pohapse, tako je bilo koncept referenduma da o ljudi koji su popisivali ne znaju sve o ostale ljude koji su vršili popisivanje. Da znam, kroz šta će sve proći, opet bi to uradio normalno za svoj narod, jer prvo ja hoću i ja kao čovjek, i moja djeca, i normalno moji sunarodnici da živimo kao ljudi. Svako je išao što preda da glasa, eto tako je bilo raspoloženje, da uopšte to što je zabrana bila, ja mislim da je imalo još veći motiv dodatni kod mene i kod svih oni koji su u mom okruženju da odemo da glasamo, da ne propustimo. To je bio dodatni motiv. Nikakve prisile nije bilo ni za, ni protiv, to je dobra volja i osjećaj naroda za rješavanje svog nacionalnog bića i pitanja, a tad je baš pravi moment bio za rješavanje tog pitanja i znači narod je jedinstven bio u tom pogledu i naravno da su dali podršku. U našem kraju referendum je sproveden noću, tajno, pod ogromnim pritiskom policije, saradnika njihovih, kojih je imalo možda i u našem narodu, mada malo, ali ih je bilo. Sproveden je po noći, noću je sve završeno, sutradan je sve završeno, rezultati su dostavljeni mjestima i centrima gdje je to bilo organizovano i potrebno. To nije bio referendum samo za Bošnjake, tad smo imali naziv muslimani, nego za sve građane, pozvali su građani Sandžaka da se izjasne o tome. Referendum je kod mene značio prekretnicu da se ja aktivno počnem baviti ljudskim pravima i da napustim svoj posao i da se posvetim tom poslu potpunosti. Osjećaj kod naroda je bilo i kod građana kao da smo odjednom, kao da smo tim činom dobili autonomiju Sandžaka. Toliko je narod to shvatio i primio k srcu, jer smo se svim bićem zalagali za tu ideju. Mlađoj generaciji bih izričito preporučio, kao što sam istakao, temelji
nacionalnog bića bošnjačkog naroda su postavila je Stranka demokratske akcije 1991. i 1992. godine referendumom. Znači, na njih je da slijede naše ideje, programe političkih partija, naravno, nacionalni, mi to ne možemo kriti, jer za nas se niko drugi brinut ne može niti će, osim nas, kroz političko djelovanje. Znači, na njima ostaje što nije do sada završeno, da oni nastave, da se bore. Ako se ne budu borili, doživit će sudbinu kao što smo i mi doživjeli. Ako se ne budu zalagali da ostvare svoja prava i svoje ciljeve, doživit će sudbinu kao što smo mi doživjeli 1994. godine i u sandžačkom i crnogorskom dijelu. Politički procesi su im neminovni, hapšenja, progoni, maltretiranja i sve ostalo.